indwanyi cyane yumva neza ururimi rw'intambara yaba iy'ishyamba byo bikaba akarusho. Kumukangisha intambara bingana no gukangisha intare inyama. N'umwe mu basirikare b'abahanga mu mirwanire ya kinyeshyamba, gutegura urugamba no gutega udutego umwanzi. Uyu yatorejwe ndetse wo anaba mu gisirikare cy'u Rwanda ni General Sultan Emmanuel Makenga, abafande bagenzi bamwita S5. Niwe uyoboye M23 intare za Sarambwe ziri guca ibintu mu burasirazuba bwa Kongo. Uyo ni igitabo kigendera, The Walking Encyclopedia. The government will determine our next. Aha ni muri 2012 ubwo umunyamakuru wa Al Jazeera yamusanze mu birindiro we n'abandi barwanyi bari kumwe mu mashyamba, amubaza niba bafite gahunda yo gufata umujyi wa Goma. Umva ko Sultan Emmanuel Makenga yamusubije, The government will determine our next. ati byose byaterwa na leta. Nibashaka intambara tuzayirwana, nibashaka amahoro n'ibiganiro turiteguye, kandi nibiba ngombwa ko dufata Goma nayo tuzayifata. Uyu ni umugabo w'igitangaza wizera ko mu kurwanira amahoro agomba kurwana kugeza ku mwuka wa nyuma. Ubu rero amaze imyaka irenga 30 arwana. Muri 2013 mu kwezi kwa kabiri icyo gihe hari yashize iminsi mike M23 yirukanwe mu mujyi wa Goma itabona. Umunyamakuru wa New African yitwa Richard Mugamba yasuye Sultan Emmanuel Makenga mu birindiro bye aho yari ari kumwe n'abasore be mu birometero nka 20 uvuye mu mujyi wa Goma. Ubundi amuhata ibibazo. Barahangaha rero yaramubajije ati, mumaze imyaka 22 mu Rwanda kandi bisa nkaho mwiyemeje kurwana kurushaho, niki mwifuza kugeraho? Ariko se wa mugabo we wizerera mu mahoro nk'uko wirirwa ubivuga? Turiya gato wumva uko afande Sultan Makenga yamusubije. Uyu mugabo yaritonze aramusubiza ati, mbere ya byose ugomba kumenya ko nizera amahoro, niyo mpamvu nakuye ingabo zanjye muri Goma. Ariko amahoro ntabwo ari impano uhabwa ku isahane ya feza, ni ikintu kigusaba kwigomwa byinshi harimo n'ubuzima bwawe kugira ngo bigereho, urinde kandi urwanire ikiguzi icyo ari cyo cyose byasaba. Nge narwanye muri iyi myaka yose kuko dushaka amahoro n'ituze ku baturage bacu ndetse n'igihugu cyacu. Ariko niba tudashobora kugera ku ntego zacu binyuze mu bunzi, twiteguye kurwana kugeza ku muntu wa nyuma. Sultan Emmanuel Makenga ntiyarekeye aho. Ati, intambara yanjye irwanya akarengane kazanywe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwabaye ingaruzwa muheto y'ibihugu by'uburengerazuba bitegeka ingingo z'uburyo igihugu gikwiye gucungwamo. Ninjiye muri uru rugamba hashize imyaka 22. Ubwo nari umuhungu muto cyane mfite imyaka 17 gusa. Nabanje kurwanya ingoma ya Habyarimana mu Rwanda yashakaga kwica abatutsi bose. Nari muri RPF. Ninjiyemo mu 1990 muri Uganda kubera ko ntakundaga ubutegetsi bwa Habyarimana kimwe n'ubutegetsi bwa Mobutu. Sultan Emmanuel Makenga, uyu mugabo nicyo umuziho. Uyu mugabo w'indwanyi bitarabaho, indwanyi irehirwa na buri wese ku rugamba. Wundi ari hehe? Ni kazi ambayo naomba uvumilivu. Mwanisikia? Ndio afande. Ni kazi ambayo naomba kujitoa, sacrifice. Deruse kumva amakuru hari abavuga ko uyu mugabo yarashwe n'abamudahusha ba FARDC akaba ameze nabi ari hafi no gupfa, niko byavuzwe. Ariko se kuri kwabyo nukuye? Niba ari muzima yihishe muri yeshyamba, ese kuki atagaragara imbere ku rugamba? Ubundi se ni muntu ki kwirasaniro? Askari! Hari byinshi utabwiwe kandi biteye amatsiko kuri uyu musirikare w'icyatwa. Aribyo tugiye kugarukaho, ngiye kukubwira hano. Twitwa Karabo TV, Jackson Semahoro niko nitwa, kandi nk'ibisanzwe akazi kanye ni kamwe, no kukubwira ibyo amatwi yawe atigeze yumva na rimwe. Ikaze. Mu gutegura iki cyegeranyo
nasomye inyandiko zitandukanye zigaruka kuri uyu mugabo Sultan Emmanuel Makenga. Narambuye inyandiko nyinshi cyane ku ikubitiro nasomye muri New African mu nkuru yasohotse ku itariki ya 15 ukwezi kwa kabiri muri 2013 yahawe umutwe ugira uti Makenga in brief my life is war. Ni ikiganiro kirekire egiranye n'umunyamakuru, ariko kandi naje kurambura izindi nyandiko za The Chimp Report mu nkuru yahawe umutwe ugira uti exclusive the forgotten story of M23 and the label commander Brigadier Makenga. Yanditswe mu kwezi kwa kabiri kwa 2017. Nanasomye kandi inkuru za Le Monde yewe n'ubushakashatsi bwa Rift Valley. Mvarira ibyo nabonye. General Sultan Makenga ubuzima bwe butangira neza nka script ya filime. Uyu mugabo bakakubwira ko yabonye izuba ku itariki ya 25 ukwezi ko kuboza mu 1973 hari kuri Noheli. Niyo mpamvu hari yitwa Emmanuel. Uyu rero akomoka mu gace ka Masisi, ari naho kandi yakuriye, ariko kandi yakuriye mu gace k'amajyaruguru ya Bwito, aha ni muri Rucuru mu ntara ya Kivu y'amajyaruguru muri RDC nyine. Uyu mugabo yinjiye mu ngabo za RPF mu myaka 1990 ubwo urugamba rwo kubohora u Rwanda rwatangiraga nyine. Iki gihe yinjiriye muri Uganda, akaba rero yari umwe mu basirikare b'inararibonye mu gutega umwanzi agaco ambushi, nkuko bamwe mu barwananye nawe n'ubundi bagiye babitangaza mu bihe bitandukanye. Mu ngabo z'u Rwanda rero yaho ku ipeti rya serija cyangwa se sergeant, ndetse rwose ari n'umwe mu babashije kugira umusanzu wo hejuru mu kubohora u Rwanda mu ngabo ziyunze na RPF ziturutse muri RDC. Gusa amashuri yize yagiye akomeza kumubera imbogamizi mu mwuga we, kuko nta ndimi nyinshi yarazi kuvuga bya nyabyo, we na ngabazi kudidibuza indimi z'amahanga nk'Urufaransa cyangwa se Urwongereza. Byose yabivugaga ku kigero kiraho kiri hasi pe. Mu gihe cy'intambara ya kabiri ya Kongo rero hagati mu mwaka w'1998 n'ibihumbi 2002, uyu mugabo Sultan Makenga yari muri batayo ya Nguruma, imwe mu zarwaniye mu gace ka Kitona. Rero mu mikorere y'iyi batayo Sultan Makenga yagize uruhare rukomeye cyane mu bikorwa byayo, by'umwihariko mu gace ka Katanga yarwanyemo mu b'imbere. Abarwanye nabo barabyibuka umusanzu we, gusa nanone bikavuga ko ngo ari umugabo udapfa kuvugirwa mu gisirikare. Mbese imyitwarire ye mu gisirikare nubwo ari umwe mu bakomeye, ntabwo akunze kuba myiza nk'uko bamwe mu barwananye nawe ku rugamba babitangaje. Uyu rero ngo yagiye atabwa muri yombi inshuro nyinshi, inshuro zitari nke yagiye afungwa mu mwaka w'1997 azira imyitwarire ye. Akenshi ngo yarangwaga no gufunga umutwe no kutavugirwamo. Mu mwaka w'2005 rero nibwo uyu Sultan Makenga yageze ku ipeti rya majoro, ubwo yari mu ngabo ziharanira ukwishyira ukizana kwa Congo, Rassemblement Congolais pour la Démocratie RCD. Sultan Makenga rero yari mu gace ka Rucuru ubwo General Rurankunda Batware yatangiraga kwegeranya ingabo ze zo kujya n'ubundi mu mutwe we wari ugamije n'ubundi kurengera abaturage, mu mutwe wa CNDP, Congrès National pour la Défense du Peuple. Icyo gihe rero byihuse Sultan Emmanuel Makenga n'umwe mu bumvise vuba umushinga wa Rurankunda, maze